kanya ibintu byahinduye isura muri Nord Kivu mu marembo asatira umujyi wa Goma byabaye ibindi ndetse n'uduce tubikikije ubona yuko ibintu byahinduye isura. Ni amakuru mashya mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Amakuru mashya ari guturuka mu gace ka Kazinga kari muri segiteri ya Osoba Nyungu muri teritwari ya Masisi aragaragaza ko umutekano ukomeje kuba muke nubwo igitero cy'inyeshyamba za FUC cyari cyagabwe kuwa mbere cyasubijwe inyuma. Amakuru yize wava ku mirongo y'embere y'urugamba Frontline aravuga kandi aragaragaza ko ingabo za leta FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo zashoboye gukora counter offensive operation ikomeye igamije gusubiza inyuma umutwe wageragezaga gukora inclusion tactics mu midugudu ya Kazinga. Iyi engagement military yatangiye hagara ku saa 11 za mu gitondo aho abarwanyi ba AFC M23 bakoze igikorwa cyiswe attaque surprise coordonnée kigamije gufata ibirindiro by'ingenzi position strategique muri aka gace. Nkuko bigaragara kandi bivugwa biragaragara ko urugamba rwamaze kwitegurwa. FARDC yakoresheje uburyo bwa defense en profondeur ikiri imbaraga ku mirongo y'imbere ligne de front no ku mirongo ya kabiri second defensive line. Abazalendo bakoze harassment tactics bagabanya umuvuduko w'umwanzi binyuze mu mirwano ya guerre. Habayo kandi gukoresha intwaro ziremereye arme à lourde zirimo mortier n'imbunda za mitrailleuses mu masaha ya mbere y'imirwano. Nyuma y'amasaha menshi ya affrontement intensive AFC yaje gukora reprise stratégique isubira inyuma igana mu bice byo mu misozi ya Masisi. Kazinga iri mu maboko ya FARDC na Wazalendo ku kigero c'100%. Ibyo nakita mu gisirikare mu buryo bwa control total confirmé. Haracyari kandi ibikorwa bya ratissage sweep organized operation mu byo gushakisha no gusenya ibice by'ingenzi by'umwanzi yakishamo. Ingabo za leta zashyizeho position defensive renfort kugira ngo zikumire igitero cyashoboraga kuba preventive defensive posture. Haravugwa kandi muvuma suspecte z'imitwe ya AFC mu nkengero za Osoba Nyungu zashoboraga gutuma habaho indi mirwano ikomeye kandi kaze. Nkuko bisanzwe mu duce tw'imirwano abaturage bo muri Kazinga no mu nkengero zaho habaye ibi bikurikira: kwimurwa ku gahato, déplacement massive, ibura ry'ibiribwa n'amazi, guhungabana k'umutekano n'ubuzima rusange. Intsinzi FARDC ifite agaciro kanini mu rwego rwo kurinda axe stratégique ihuza uduce twa Masisi. Ari gukumira AFC M23 mu kwagura zone de influence, kongera morale y'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa. Gusa impuguke za gisirikare ziragaragaza ko AFC zishobora gukoresha uburyo bwa tactique de repli offensive igaruka itunguranye. Intambara ishobora gukomeza kuba ya mobile warfare aho impande zombi zigenda zihinduranya ibirindiro nkuko bigaragara kandi bivugwa. Kuwa kabiri FARDC iri mu rwego rwa considération des positions. Harateganywa kandi renfort logistique, ibikoresho by'abasirikare. Perereza rya gisirikare l'enseignement militaire rirakomeje mu rwego rwo kumenya imigambi ya M23. Nubwo Kazinga yongeye gufatwa neza na FARDC, Wazalendo ikomeje nayo operation zikomeye zo kugerageza kwirukana M23 ku ntera iherereyemo uvuye muri ibi bice bizo mu bice byegereye Masisi. Nkuko bigaragara drone zikomeje kugenda zirasa mu bice bitandukanye muri Sud Kivu. Abaturage baratabaza Joseph Kabila, bikaba rero yagaragaje ko Kongo ishobora gucikamo ibice. Ni mu gihe kandi hari abandi bavuga ko Joseph Kabila Kabange yaba ari mu mugambi udasanzwe. Bihagaze gute? Ni Joseph Kabila Kabange yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gucikamo ibice. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 yagaragaje impungenge zikomeye ko hazaza h'igihugu. Avuga ko kiri mu nzira ishobora kukiganisha ku gusenyuka burundu aho kuba gusa gucikamo ibice. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru La Libre Belgique ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ubwo yari mu mujyi wa Goma, umwe mu mijyi ikomeje kugaragaramo umutekano muke mu burasirazuba
bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru dufite abigaragaza. Uyu mujyi uherutse kwibasirwa n'igitero cya drone cyahitanye abantu 3 barimo n'Umufaransa-kazi wakoreraga UNICEF. Ibi bitero bikomeje kongera impungenge ku mutekano w'abaturage ndetse n'abakozi mpuzamahanga bakorera muri aka gace. Mu gusubiza iki kibazo niba ari icyo gitero cyari kigamije kumwitana, Kabila avuze ko iperereza rigikomeje, ariko agaragaza ko ubutegetsi bw'Kinshasa bumufata nk'umuntu ukomeye ugomba gukurikiranwa ndetse n'abaturage bo mu duce twa Masisi n'ahandi nabo bahura n'ibibazo nk'ibyo. Yagize ati iperereza riracyakomeje ariko ndacyafite icyizere. Nyuma yo kuva ku butegetsi, Kabila Kabange yasimbuwe na Perezida Tshisekedi, gusa umubano wabo waje kuzamo agatotsi gakomeye kugeza ubwo inkiko za leta ya Kongo zamukatiye igihano cyo kwicwa zimushinja gukorana n'umutwe wa FDLR ugenzura ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibyo birego bikomeye, Kabila yavuze ko bidahungabanya umutima we ko akomeza kwakirwa nk'uwahoze ari perezida aho azajya hose. Ati datuje cyane, icy'ingenzi nuko tureba uko igihugu cyari kimeze muri 2019 nuko kimeze ubu. Kabila yavuze ko ashyigikiye igitekerezo gikunze kuvugwa cyo gucikamo ibice balkanization, ahubwo ko abona ko leta ya Kongo ishobora kugera ku rwego rwo gusenyuka nk'uko zabaye muri Sudani. Yabiyise ibi Sudanization, asobanura ko hari byinshi bihuriye hagati y'ibiri kubera muri Kongo n'ibyabereye muri Sudani byaje kuvamo isenyuka ry'igihugu ndetse no kwigabanyamo ibice. Ati hari byinshi bisa hagati y'ibiri kubera muri Kongo n'ibyatumye Sudani isenyuka. Yivuga iragaragaza impungenge ko mu gihe nta ngamba zihamye zifashwe, igihugu gishobora kwisanga mu bibazo bikomeye birenze ubushobozi bwacyo bwo kubikemura. Kabila yibukije ko muri 2001 igihugu cyari mu ntambara zikomeye, ariko bagafata icyemezo cyo gushaka amahoro binyuze mu biganiro. Ibyo byaje gutuma haboneka ituze ryagejeje ku masezerano atandukanye y'amahoro. Yagize ati twari dufite amahitamo abiri: gukomeza intambara cyangwa gushaka amahoro. Twahisemo inzira y'ubwenge, aho yagaragaje ko ubuyobozi butari gukoresha iyo nzira, ahubwo buhisemo gushyira imbere intambara yo gushyira imbaraga mu biganiro by'amahoro. Kabila yanenze cyane ubutegetsi bwa Kinshasa, abumushinja imiyoborere mibi no kudaha agaciro inteko nshingamategeko. Yavuze ko ibi ari mu bikomeje guteza umutekano muke, ivangura mu gihugu. Mu gusoza ubutumwa bwa Joseph Kabila n'impuruza ikomeye ku bayobozi ba Kongo muri rusange ko igihugu kiri mu nzira ishobora kuganisha iki gihugu mu gusenyuka niba atabayemo impinduka. Ibitekerezo bye birashimangira ko ibibazo by'umutekano muke, politiki itajyanye n'igihe ndetse n'amakimbirane akomeje mu burasirazuba bwa Kongo bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bumwe n'ubusugire bw'igihugu mu gihe kiri imbere nk'uko abigaragaza kandi abivuga. Ibi arabivuga mu gihe ko informa tubwira ko mu bikomeje kugenda bigaragara mu bice bya Masisi FARDC ihagaze ite. Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Tudatinze rero turagira ngo uduhe ishusho y'ibiri kugenda bibera ahangaha muri teritwari ya Masisi. Ni mirwano n'ubundi ikomeje kugenda ihuza AFC M23 ndetse n'abawazarendo basa nkaho bari kuri misiyo ikomeye yo gukomeza kuba bakwavansa urugamba. Bigaragaza imbaraga zidasubirwaho ndetse ku munsi w'ejo urabona ino mihanda iri kugenda ikorwa, birasa nkaho ihuriro rya M23 uko mu bikorwa bamaze iminsi barimo ndetse bigiye bitandukanye. Wabonye yuko ku munsi wo kuwa gatanu wo bita Emmanuel Ndizeye, uyu ni umuyobozi wa teritwari ya Masisi, yavuze igenamigambi cyangwa ibikorwa remezo bigomba gukorwa muri ibi bice bya zone ya Masisi ndetse na Rutshuru. Acana amarenga ko muri planification ashyiramo warikare kuva ibyo yabitangaza ku munsi wo kuwa gatanu. Urabona ko ihuriro rya FARDC ryongera kubura ibitero, ubona ko byari bimaze iminsi bitagaragara cyane bitewe n'uburyo ki
basaga nk'aho bashyizemo pose biganaho, ariko urabona yuko n'ubundi batangiye kwavansa baza muri bino bice hano muri zone ya Mureba, kubera yuko urabizi neza ko Kazinga imaze iminsi iri mu biganza by'ihuriro rya FARDC. Hari agace kamwe akandi karimo M23, magingo rero bashakaga n'ubundi kwataka kugira ngo bakuremo n'aka gace ka Murema kari mu biganza bya AFC M23, bigaragaza ko habayeho kurwana ariko bikarangira n'ubundi nta rizati zifatika zirimo. Magingo rero barasa n'abari muri pause, ariko isaha ku isaha bashaka gusubira mu kongera kugabana ibitero bitandukanye bitewe n'uburyo ki nyuma y'ibyo bikorwa byabaye byatangajwe n'umuyobozi Ndize Emmanuel, biragaragaza ko AFC M23 ishobora kuza kwakira ibitero bigiye bitandukanye bitewe n'impamvu y'uko abawazalendo ndetse muri mu bikomeje kugenda bigaragara bashobora kuza kugaba ibitero, kuko bo bamaze gutangaza ko cyangwa bamaze kuvuga ko bo gahunda y'iduha itabareba cyangwa iby'amasezerano bo ntabyo biyaho bigeze bajyayo. Akaba ari nayo mpamvu ubona bakomeje kwavansa urugamba kugeza ubu. Ntabwo ari muri ibi bice hari kumvikana imirwano gusa, no mu bice bya teritwari ya Rutshuro naho ni ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ubona yuko abawazalendo bakomeje kugenda bakora ibitendo bigiye bitandukanye muri ibi bice, ndetse ubona yuko byahinduwe n'isura bitewe n'itegeko bafite, kandi bitewe yuko abahagarariye abawazalendo muri ibi bitero ni abawazalendo basa n'aho ari bashyashya, bari gushaka ko nyine bahabwa izina bakamenyekana bitandukanye n'abawazalendo bari bamaze iminsi bayoboye amaoperasiyo, basaga nk'aho bamaze kwigarika, ndetse byagiye binagaragara yuko bagendaga bakorana n'ihuriro rya M23 rimwe na rimwe, ukaba ubona ko leta ikomeje kugenda ibakuramo abo bagiye babona ko bakorana n'iri huriro rya M23. Urumva rero ko ni amaraso mashya, ubona yuko yatangiye amaoperasiyo agiye atandukanye muri ibi bice byo muri Nord Kivu, kandi ubona yuko bakomeje kuzengereza iri huriro rya M23 bwana munyamakuru. Byatumye imirwano y'uburira muri ibi bice, ukabona yuko n'ubundi gahunda ihari ikomeye kandi ikomeje ari ukuba bagiye kuba bafata bino bice n'ubundi birimo za Mwenga, ndetse n'ibi bice biri muri ho plateau ijya ubura, kandi ubona yuko batangiye hano muri za Kabunambo. Hano za Kabunambo ni hamwe ni muri ho plateau, n'ubundi ni imisozi ikikije Ubuvira, kandi urabizi neza ko arizo nzira zerekeza muri ibi bice n'ubundi bya Mwenga. Urumva rero n'ubundi niyo mpamvu ubona yuko hatangiye operasiyo zikomeye cyane kandi bita simusiga. Yego. Ubwo rero n'ubundi magingo aya biragaragara ko bamaze kubafata sawa, gusa tombe nzi kuba ahantu hose hari n'umuntu tumaze kuvugana uherereye muri Nord Kivu, mama ambwira yuko usibye na tombe y'aha ngaha bamaze gufata naho bita Ikibati, nyuma y'uko bakoze operasiyo zikomeye cyane bagafata n'abacanshuro b'Ababiligi ndetse n'Abafaransa. Urabona yuko ihuriro rya FARDC rikomeje gukora tombe mu mbaraga zikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni igiki cyaba cyatumye urugamba ruhita ruhinduka mbene aka kagene bwana Safari? Ikiri kubitera bino bice ubona yuko bakomeje kwibandaho ni ibice n'ubundi bisa nkaho byugarijwe, bibugarije kuba byabafungira inzira. Urabona kuba narakomeje ndivuga, wenda tugiye nko muri Nord Kivu, kuba waba ufite Masisi udafite Waritare ntabwo byakorohera ko umutekano usa nkaho uganza. Ni nayo mpamvu ubona yuko bafashe umwanzuro ukomeye ko bakomeze kugenda bavansa urugamba, abashaka gukora muri teritwari y'Igihe Waritare yose, bitewe n'uko n'ubundi icyizere ntacyo bahura nacyo cy'umutekano. Kandi urabona yuko bino bice bya Masisi niho ubutunzi bwa AFC buri, kandi nta kuntu wambwira ngo aho ubutunzi buri
mu birometero bike niho hari umwanzi ari, barashaka kwirukana umwanzi bakamugeza kure ku buryo atapfa guhungabanya ubutunzi bw'iri huriro rya AFC. Noneho hano muri Sud Kivu nk'ibisanzwe urabizi neza ko ino main road isa nkaho ariyo bafiteho ubugenzuzi bitewe n'uko umujyi wa Uvira bari bawufata, uno muhanda niwo bakoresha. Urabona wenda turebeye hamwe wenda dutanze nk'ishusho, urabona kuva ku mupaka wa Kavimvira ugana za Gitutu na za Gatobwe, utu ni uduce uri kubyumva dusa nkaho turi konsatire n'aha ku birindiro bikuru bya Remera kandi niho nakubwira ko hari ibirindiro bikuru, niho hari ibikoresho byose bishoboka, niho hari iki. Kandi urumva ko kuba Remera isa nkaho iri konsatire na Gatobwe na hano za Gitutu ni uburyo bugaragaza ko habayeho gutakazaho gakeya isaha ku isaha iyi Remera bayifata neza bakangiza ibi bikoresho. Kandi noneho urabona ko kuva bashaka gushyiraho defense hano mu gace ka Ruhuha ni uburyo bukomeye cyane busa nkaho bwabagora kuza n'ubundi kubona aho bacisha deployment zisa nk'izigana hano mu Minembwe n'ubundi, kuko urabona hano mu Minembwe deployment zica muri izi nzira, urumva basa nkaho baca muri Mwenga n'ubundi mu gice AFC ifite, ariko noneho bikaba nkaho bidafite ubugenzuzi bwihariye cyangwa bw'ibanze cyangwa bufite imbaraga. Akaba mpamvu batangiye kwagura nyine kugira ngo bagire ubugenzuzi bw'iyo main road ku buryo bazajya bacamo nta kibazo na kimwe, kuko urumva urwitekwe rwari rwose gukoresha imodoka byari gake, bajyaga bakunda gukoresha nk'indege, byagiye bigaragara. Urumva rero barashaka kugira ubugenzuzi ndetse no kuba bakwigarura ikibuga cy'indege cyari cyo cyabafasha buriya kuba ufite ibibuga by'indege bitandukanye nabyo biri mu nzira, kuko bafite gahunda yo kwavansa bagafata umujyi wa Mwenga bakaba banafata n'icyo kibuga cy'indege. Ni gahunda ikomeye, ariko urabona yuko nyuma y'uko bamaze kwigarura aha ngaha imirwano iserimukira muri aka gace n'ubundi ka Kabunambo. Kano gace ka Kabunambo n'ubundi ni konsatire na Gatobwe. Iyi Gatobwe ngira ngo ndumva narayivuzeho cyane nayitaho, birasa nkaho biri konsatire n'ubundi naho ngaho. Noneho impamvu ubona hano hari imirwano, ni imirwano ikomeye yabereye hano kuri akise ya Mitanda, aho aba FDNB aba FARDC n'abasirikare bahatsindiwe bagahita berekeza aho bita za Gisorwe. Iyo ni inzira ya mbere banyuze, baca n'inzira ya za Biziba, aba bari bamanuka berekeza n'ubundi aho bita za Kirumba. Abo basirikare rero urumva ko bahise basatira abari bari muri izi defense n'aba FDNB baje hano za Gatobwe, uri kubyumva, bakaba batangiye kugaba nyine defense zikomeye muri ibi bice. Urumva barashaka wenda kuba bahindukirana abari muri ba bice abari kurwana kuri kote ya Mwenga. Akaba ariyo mpamvu ihuriro rya FARDC rya AFC na M23 bashaka kuba bakora comeback nyine kugira ngo batabazaho babasanga n'ubundi mu cyerekezo bari kujyamo barwana berekeza Mwenga mu centre. Noneho akaba ariyo mpamvu hano hahise haba imirwano ikomeye za Kabunambo, ndetse ikaba inakomeye ku rwego rwo hejuru, kuko aha hantu za Gatobwe hari defense. Gatobwe na muri bino bice bya Bidegu naho bita Imandwa hari defense z'abarundi abaFDNB bahakoreye deployment, ubanza bari barateguye uno mugambi, bari bazi ko ibi bizaba ndetse bizanakomera. Akaba ariyo mpamvu ubona nyine ahangaha hese haza imirwano ikomeye kandi itari buze korohera ihuriro rya AFC, bitewe n'uko hano hari defense zikomeye za Gatobwe, hano zari Bidegu hari defense zikomeye z'abaFDNB bahashyize, ndetse ubona yuko bo bamaze kwitegura, bari baramaze kubona ko urugamba rushobora kuzakara muri ibi bice bwana Nyamugo. Yego sava, dukomeje n'andi makuru, reka tuyise kuri iyi nkuru aho u Rwanda n'Ububiligi bahurije ku biri kugenda bibera muri Kongo barabyamagana.
aho itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari ICG ryagaragaje impungenge zikomeye ku kuba agahenge ko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo gakomeje kugenda kicwa. ICG igizwe n'ibihugu birimo Ububiligi, Denmark, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubufaransa, Ubudage, Ubuholande, Ubusuwisi, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Sweden ari nayo iyoboye. Iri tsinda mu itangazo ryasohoye ku wa kane ryavuze ko rifite impungenge zikomeye zatewe nuko hakomeje kubaho kwiyongera kugaragara kw'ibikorwa binyuranyije n'agahenge k'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Na agahenge ririya tsinda rivuga ko kari karashimangiwe n'isinywa ry'amasezerano Washington yashyizweho umukono ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 ndetse n'amasezerano yo gutanga agahenge yashyiriweho umukono i Doha hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa FUC barwana. Ni mu gihe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa Nyakanga 2025 ibihugu bigize ririya tsinda byavuze ko ibikorwa bikomeje kugaragara muri Kongo birimo ikoreshwa rya drone mu mirwano ishobora gushyira mu kaga gakomeye abaturage bunzemo. Bati impande zose zibifitemo uruhare zirasabwa kwiyemeza byihutirwa kandi mu buryo budasubirwaho guhagarika imirwano no gusubira mu biganiro. Ububiligi n'ibihugu bihuriye nabwo mwuriye mwari yatsinda byashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora gukemura iyi ntambara. ICG kandi yasabye impande zose gushyira mu bikorwa byuzuye inshingano n'ibyo biyiyemeje mu masezerano Washington no mu biganiro bizadwa ndetse no kubahiriza imyanzuro y'inama y'umutekano ya Loni ijyanye n'iki kibazo, harimo imyanzuro nomero 2773 na 2808 no kubaha byuzuye ubusugire bw'igihugu. Nkuko rero bigaragara mu byo yasabye kandi harimo guhagarika imvugo zishishikariza urwango, ivangura cyangwa ihohoterwa cyane cyane ryibasira abavuga ikinyarwanda n'andi matsinda y'abaturage ndetse no guhagarika ibindi bikorwa bishobora gushyira mu kaga gakomeye abaturage no gusenya ubumwe n'imibereho by'abaturage. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Vincent Nduhungirehe aravuga ko itangazo ryari ratsinda yarishimye kuba rero nta ruhande na rumwe ribogamiyeho. Ati itangazo riragaragaza impungenge ku gahenge k'intambara gakomeje kwitwa by'umwihariko rikibanda ku ikoreshwa rya za drone mu bitero byibasiye abaturage. Rirasaba impande zose gushyira mu bikorwa inshingano n'imihigo biyemeje mu masezerano Washington n'ibiganiro bya Doha bigomba gutangira bigashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye. Nduhungire kandi yashimye ICG kuba itangazo ryayo rihamagarira ko haba ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo muri Kongo bigamije kuganira ku nzira y'ibiganiro bya Washington na Doha ndetse no kuba ryamagana amagambo n'ibikorwa bishishikariza urwango byibasira abatutsi bo muri Kongo. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda kandi yashimangiye ko ibyavuzwe na ICG ari ingamba zashyizwe mu gaciro n'u Rwanda rumaze amezi menshi rusaba. Ngayo ngukoro bwana Safari wakomeza tubwira n'ibindi mu makuru akomeye ahari. Yes, atuye aha muri Sud Kivu urumva wenda ntabwo basobanukiwe ibya Nord Kivu nakubwira yuko sahi ibintu byamaze guhindura isura ndetse ubona yuko bakomeje kubavansa kandi turi buze kuba handi makuru akomeye ariho atandukanye n'ayo turi kuvuga ubu ngubu nyuma y'uko n'ubundi ibihugu byafite naho muri Nord Kivu rifasha agace k'ingenzi kandi ubona yuko kari bubafashe kwavansa urugamba ku rwego rwo hejuru. Urabona yuko n'ubundi ihuriro rya FPR rikomeje kugenda ryavansa mu buryo bwose bugaragarira buri wari wese. Magingo aya nakubwira yuko aho bita ipeti habaze kuba Combe nk'uko twabivuze. Uburyo byakozwe bwana Safari, haba hari amakuru wamenye kuri iyo operation uburyo yagenze? Operation simusiga n'ubundi ni imirwano kuva ku munsi w'ejo yari hari ariko yazindutse ikomeye ndumva twabivuzeho mu mpfunyapfunya ho gatoya, ariko ni imirwano yasaga nk'aho irimo ubwenge bukomeye bitewe n'uko biriya bice bya Walikale hariyo bassin militaire ya za drone zikoreshwa n'abasirikare basanzwe abitaro kwawe ntabwo ziraguka kuvuga z'indege za drone ziri
zigendanwa ziri mobile ziri mobile abantu benshi ni nayo mpamvu ino mirwano isa nkaho yatsinzwe kuko yatangiye ku wa kabiri nijoro nibwo yatangiye ku munsi w'ejo iririrwa kugeza na n'ubu yari yazindutse ariko bitewe n'uko hariho ikintu bita gutinya kugira ubwoba bitewe n'iryo koranabuhanga ihuriro rya FARDC bafite urabona ko byabatindije gufata ino karitsiye kandi ari ibintu byagaragaza yuko kwifata biri buze kuborohera. Magingo rero yamaze kujya mu biganza by'ihuriro rya AFC M23. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngabwo urakomeza dushakire n'andi makuru ugenda tugezaho n'izindi update akantu ko kandi. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere ushonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.